Ni saa sita tutika makulinda ita na inya na sekondi kenda isani ye ya mudia ni saa ya kumende alaji po akusila namba ni simu noti mwonza itano mwe kenda ili kenda inya noti mwonza itano mwe kenda ili kenda inya utumani mkuvende inya ili kenda ile inya ile kenda ile Facebook witu ni adenifema ifen wase witu vinya witu kwa oyu saa isuyu ndio bingu ya laini wako na ndi bingu ya indi utumani mkuvende kenda widi na masisi kalikoni ya Facebook ya itu adenifema ifen wase witu vinya witu Catherine Ngui na mundu kwetu wa Chakijiyata chali wakanai ropa mana Willy Duncan na chondo mwito mbea mitapode sande Soiga Danda David Mulatia Dennis Motuko sande sana wadhisu wakatumbi utu ya kanaende na mwite ya wana kila yesa. Yes, it is true. Onokenda you know don't wanna wikuata nguku akwela wana wikuata nguku niwe dhawe singu koje ipata mwono na mbemba na ila wa mingisi ya mbemba yuka haise mbete kiwuki hiko kiende na udhauka ukedi ya nguku ndezi haya ukedi ya munawe yu na guwei ema na gepata mwono na kuya na mundu ni gingi yoko imuya yu mundu wandu wadi chindetezemba niti nage na niti ya pata nagai na kuniwe simu no kademu kademu kai mukuniyo simu kamwe uko aje kanende kamukuli bwiba ai jamaa usude walika box na ne ukujja anandezika nawe kundu noyi kumbende na umambo nyamu ete wa nagila yesa. Yes, unapea ndwangi wanaleupe andupe mundu jadhini chaku wina jadhi ukamutapyo leuloku jadhini chaku ukonoka. Yes, no usiyokweza na intelligence pia ukamamangania enda hata munana wagusu enda ajau ni chau kiloto nyotumia ukamukwatia nikenda akalika box yaku wadi swinde ni kwatinde sani yatite ya noma nimugwita mwikwatia ni ndine nake ndia utavanje mundu kauta ndi sasa natika mikulinda 33 ndo bingu ya simu nikenda izbidi ya nita nenya ni mandu mundu mwingi atakalikoni isume tambu dike atakalikoni